Tunataka kuona FARDC inakimbia M23. Imekuja kuwatakia wazalendo hapa Uvira. Antuka tumeregrete sana. Antuka tumeregrete sana. Ni Ruvunge nako ninzi ko yabaye Tombe. Yabaye Tombe. Haleluya. Tombe Ruvunge. Ruvunge Tombe. Tombe tena ikindi kiriho. Duhetse isezerano turi gusoma za Bibiliya amasengesho. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibi bintu Kisekedi biramugwa amahoro. Amazari marashya muri Buvira, za mayiti zirandagaye mu mihanda. Jewe uretse kurwana hano kuri kamera no kurwanisha imbona nzabarasa. Afande yabimpaye yabinyemereye awati mbasubize n'ibyanga nzabarasa. Ubeshye mwagiye mu munyomoza. Ibyo byamunanira yazana intambara mukamurasa. Ikibazo kiri he? Hano muri mujyi wa Uvira abasirikare batanu ba FARDC bamaze kwicwa na wazalendo kuri bariyeri, babasaza kuri bariyeri hano muri Uvira. Ahitwa Rugenge naho haguye abandi basirikare ba wazalendo basika kuri batatu. Muri iyi mirwano irimo gushyamiranya wazalendo na FARDC hamaze gukomerekeramo abasivili bane, hamaze gupfamo umugore umwe n'umwana b'abasivili. Yuhi ari ku rubuga rw'abaFARDC. Aha hantu ndahaba rwose. Niyo batukana mbambyumva nkasaka abandi. Urumva rero nta rubuga rw'abaFARDC baza kubeshya ngo mwenga yabaye Tombe kandi tabaye Tombe. Ari kubeshya. Agahuru kimbwa kahiye. Karahiye akazu ka Diamond. Ubuturo bwo witeka bwamaze kuhagera. Mwaje gukora iki mwambwa mwe? Twaje guhiga ibitoro twebwe mbwa. Mwarabibonye mwambwa mwe? Twarabibuze twebwe mbwa. Kakavimvira birahari mwambwa mwe? Batwirukanye twebwe mbwa. Hamwe aragowe mwambwa mwe? Yo. Reka dutangire gutya magana. Sawa. Abantu mugenda muri Kongo muzogenda neza kweli. Umutekano usa nk'uwahungabanye kabisa. Ariko barasana hajya bagurisha ibitoro n'ibitoro bari bavuyeho kweli. Umutekano wari usa nk'uwahungabanye gato. Sawa sawa. Bitoro bari babikuye bitoro kuko bose si heza kweli si heza. Tena kiri mvuye kabisa shasi ngena na hiyo kubera amasasa ariyo kabisa. Arakataka amasasa wazenda n'abayefanya kwa barasana hana hapa. Bitoro bari babikuye n'abitoro cyane hano. Bitoro bari babikuye bitoro kuko bose bari birutse. Akwanga ibitoro ba umva. Si heza kweli si heza. Tena kiri mvuye kabisa shasi ngena na hiyo kubera amasasa ariyo kabisa. Arakataka amasasa wazenda n'abayefanya kwa barasana hana hapa. Ibitoro bari babikuye n'abitoro cyane hano. Bitoro bari babikuye ibitoro kuko bose bari birutse. Ariko hari ikintu ushaka kubaza Jean tutari twajya. Ibi bitoro bakura Buvira ubundi bituruka he? Ibi bitoro rero amakuru mfite nuko biza n'ubundi ari by'u Burundi. Abakongomani abarundi CNDD-FDD igahita ibigurisha abakongomani abarundi bakajya kubigura. Abarundi bakajya kubigura ari forode. Urabe byanahenze noneho. Nukuvuga ngo umugabo ibitoro yabifashe mu minwe. Yabifashe mu minwe. Yarabezwigirije kuri ku buryo nukuvuga ngo ikintu cyose cyagatunze umunyagihugu. We yaravuze ati byanze bikunze ngomba mvane mayanje. Reka rero bwana Magashe. Reka nanjye praying ingi yari. Abadukurikira babanze babyumva. Bazishireho. Nasikia milio ya masasi. FARDC imekuja kutuwataki sisi wazalendo. Wazalendo tumechoka kufia nchi yetu. Nasikia milio ya masasi. FARDC wamekimbia M23 wanapoteza masasi kutupiga sisi wazalendo. Sisi wazalendo. FARDC yatinye kwirukana M23 none nitwe baje guhimbira aho twebwe bazalendo. Wazalendo tumeshtoka kufia nchi yetu. Lakini mshangao mkubwa kuona twebwe bazalendo twitangiye gupfira igihugu. Aba bagome barimo baradushaka hiki. FARDC vraiment tumeregrete sana. Mwari mwarogerete ngo vraiment ngo turarogerete sana buretse. Nawe byubizana. Aha ngaha ndimo kuhareba kamayiti kari hano. Bwana Magashe. Kamayiti. Hari akamayiti ariko nanjye nimushaka. Ubarekana sigaye.
Unaona gari zilitoka huku. Kuko gari zilitoka kuja Wazalendo. Ziko na mafuta ane mtupu. ngo bagiye gusobanurira abantu regarano kuri hari imodoka zaturutse muri kara gice z'Abazalendo yego hano kugeza zijojoba amaraso zirava hariya se zijyayo nuko Unaona gari zilitoka huku. imodoka zavuye hariya Kuko gari zilitoka kuja Wazalendo. atari imodoka zavuye zilikuwa mapeka ane mtupu, vilikuwa peka ane mtupu, si walipita bahari harimo za pesa za mashini gani cyashya Wazalendo hapo. aba ni Abazalendo barimo barasana n'abafaride Ile fuyo tu ya jana nje na ile fuyo jana nje na tena Karambo kumbe hivi Karambo anakimbia koda pia. Ayai yo. Lo mulindi ya hit kumbe ajikuchimika. Bapati kupale kuropo kwa mapeme, kulikuwa mapeme pale. Alikimbia. Joshua kimbia papa. Baba watafuta. Acha kwambia kutafutana kutafutana. Yuko nazoea huko. Kile kingomano kile mtu kanya. Wamako kuna mtu kanya. Wako mabashoko. Kile mazenga yao peti na mbango. Ja vile kanani mbango. Kanani ndagiza. Piga pale. Tumeshangaa sana kwa FARDC inakimbia M23. Imekuja kuwatakia Wazalendo hapa Uvira. Antuka tumeregrete sana. Tumeregrete vraiment. Kuna Wazalendo FARDC imekuja kuwatakia. Hapa tuko Uvira fase Lupango lwa FARDC. Jabale pale kwa ile nyumba, piga pale mashini pale. Antuka tumeregrete. urupangu rwabo nibo babatatu ubwo nabahe batatse abandi Wazalendo noneho batatse Wazalendo batatse FARDC banzo komeza bakunzi ba Magashi TV reka tubahe ikaze mu makuru y'uyu mugoroba turi ku itariki 26 ukwezi n'ukwa 8 umwaka wa 2025 nkuko dutangiriye muri Uvira turanahibanda cyane ku mirwano yimaze iminsi ibiri yuhanganishije FARDC ndetse n'imiserebende bagenzi babo ba Wazalendo. Ni imirwano yaje kugwamo imirambo myinshi ndetse hakaba hanakomerekeyemo General autoproclamé ubona turaza kumubabwira muri aya makuru. Hanyuma kandi amakuru twaje kumenya dufite ijwi hano tutagiye gukina none ahangaha bishinja General Masunzu Pacifique ndetse na Kasita ko ari bo bafite icya gikundi cya Wazalendo, ko ari nabo bapanze iriya gahunda yo kugira ngo FARDC yagerageje gutabara kubuza abanyamurenge ko babicira hariya ko bagomba kubarasa. Iteko ryavuye kuri Masunzu turabazanira ibihamya muri aya makuru. Ntago ari byo gusa muri aya makuru n'ubundi amakuru y'imirwano ntago y'uyu munsi ntago ari yahuje Wazalendo na FARDC gusa, ahubwo turabagerera no hejuru mu misozi miremire ya za Warungu ndetse turana na Shabunda na teritwari ya Mwenga. Aha naho habaye imirwano hagati ya AFCM 23 twirwaneho ndetse na FARDC. Uyu munsi ni imirwano itagaragayemo Wazalendo bo muri biriya bisozi byo hejuru. Turaza kubabwira impamvu kuko nabo baracyafite urwikekwe hagati yabo n'ingabo zikomoka mu gihugu cy'u Burundi nazo zasesekayeyo ku mugoroba w'ejo. Aya makuru kandi turayakomereza muri Kivu y'Amajyaruguru aho turi bujye mu nkengero z'umujyi wa Goma turebe ngo niki kiri muri Nyiragongo. Turi buvuge ngo kesi kiriya natwe tuvuge mu Kinyarwanda ngo niki kiriyo. Turareba rero ikiriyo muri teritwari ya Nyiragongo kuko naho ishyamba ku munsi w'ejo ntago ryari ryarunamba wa mugani wa Magashi ngo kubwira ati this forest is not white. Hanyuma kandi turaza kwerekeza muri teritwari ya Rubero dusoreze mu teritwari ya Warikare. Reka tubabwire duti mwebwe mwese mukurikiye Magashi TV nyamuneka banze urebe kuri iyo buto yanditseho sabone cyangwa se subscribe, nubona rwose utarakozeho ukoreho ntacyo byagutwara, ntibigutwara mega, ntibigutera niba vumukiri mu rutoki, rwose nakubwira uti bikore. Wibuke like, share na comment zanyu ni ingenzi. Bwana Magashi
hari abantu bamaze iminsi badukurikira ariko tutari tunasuhuza, reka duhe ikaze abitwa ba Edimo, abitwa ba Safari, ba Manuel, duhe ikaze abitwa ba Esperance, abitwa ba Uwera. Cyomoro uri muri Amerika, meze bite Cyomoro wacu we. Hanyuma rero nyuma yaho dusuhuze ba Jacques, dusuhuze nka Kadamiyani uri muri Canada, dusuhuze intare cyane. Afazare bimeze bite? Uraho neza muri Canada, inkotanyi cyane. Jacques ndagukunda cyane. Abo ni abantu bose ba Ange, Solange bimeze bite? Muri Amerika ni amahoro, mu Bubiligi mumeze mute? Inosa n'abandi. Tugira umukunzi wacu dukurikira cyane, barahari. Navuze ba SP, navuze abitwa ba Antoinette, navuze abitwa ba Jeanne, navuze abitwa ba Emmanuel. Abo bose reka tubakaze. Reka suhuze inshuti yanjye cyane, umugabo w'imfura w'umunyamurenge witwa Nkunda abantu. Uraho neza? Ngwino rero ugikomeza unyobore muri ibi bice, urabizi ntabwo nahavukiye, ariko uyu Nkunda abantu ajya mfasha cyane mu munshimire aho ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Pastor Hope muri Amerika, uraho neza wamfura we? Musinga bimeze bite? Ngwino dukubitire Musinga mwene wanyu, Musinga w'umusigano witwa Masunzu Masumbuko, Musinga Bishop Dr. umuntu baziza ko ngo ari umunyarwanda ngo akunda Kagame cyane, ngo akunda u Rwanda. Ibyo rero agomba kubizira. Reka rero tugere hano mu gihugu cyacu cy'imisozi igihumbi, dusuhuza abadukurikira aho muherereye hose. Ari abantu b'ababyeyi badusuhuza cyane. Nawe wansuhuje, ndagusuhuje cyane kare, unyibwira cyane uvuga uti ndashaka ko tuzahura, nkagira n'ikintu rwose ndemera intare za Sarangwe. Ko hari abantu baba bashaka kuremera n'intare za Sarangwe, ati ngiye ndumva nagura amasogisi. Wowe niba ushaka kugura amasogisi, ubwo nyine wowe tuzakubwiraho ababishinzwe, barababishinzwe. Ibintu bimeze neza cyane rero. Hari umunyamurenge w'umugabo mwiza rero nawe urahangaha rwose, yavuze ati burya ati mubaze ibyo muzi nka mwari maturi ya mugore mwamugoye, atari kucyo mwamubazaga mwebwe murakizi. Mwamubazaga fani, twamubazaga ngo se wowe bari abantu barazira iki? Twamubazaga ibyo tuzi, barazira uko Imana yabaremye, barazira ko umubiri igihe yaje agapima izuru akavuga ati uyu ni umututsi, ni umunerotike, uriya nawe ni umubatu, afite abazuru barira. Abo bajya bambwira ati amazuru yawe nawe ni nka ya Neva. Nta kibazo, genda byemera. Ariko nubwo nagira amazuru nka ya Neva, ariko singira umutima nk'uwa Neva wo kumva ko nakwibasira ubwoko runaka. Reka nanjye rero nsoze, reka nsoze nsuhuza Colonel Rugabo Fide, umugabo uri hariya rwose musozi miremire, urimo gukubita duyi biteye ubwoko. Ni Colonel, ni Colonel, ntabwo ubyibuka? Kapiteni Colonel Rugabo Fide, Colonel Furu nka yanjye. Oya ahora yemera ko ari kapiteni, ubwo iyo promosiyo ubwo tuzayumva. Turabasuje cyane rero, ariko kandi noneho reka dutangiye amakuru yacu tuyatangiriye mu gace ingabo z'uwitwa Gasipari ziba zagiye gushaka ibitoro. Niyo mvuze Gasipari abari mu gihugu cy'u Burundi mumenye uwo ari we. Hanyuma rero na Neva nariya iyo hanaririya nini iyo hanaririya Uvira iyo na Uvira si yake iyo na Uvira si yake iyo ni Wakongomani iyo etongelewa ngese la mama kombolewa wewe Uvira mama kombolewa Uvira mama kombolewa wewe Uvira mama. Kiwembe kitawanyoa kiwembe wale wabaya kiwembe wa Kisekedi kiwembe na Neva wake kiwembe kitawanyoa kiwembe machetu kiwembe kitawanyoa wale wabaya wote. Subiramo kwanza. Chama chetu kiwembe kitawanyoa wale wabaya wote. Na Kisekedi kiwembe amasunzu we yo kiwembe kitawanyoa kiwembe kitawanyoa sitara ku icumu. Hanyuma rero Bwana Magashi, integuza y'ibohorwa rya Uvira ubu ngubu tugiye gutangiriraho twinjiramo, kuko twaravuze ngo ku munsi wo kuramukwa kwa Uvira muzabona ibimenyetso. Mu makuru duheruka tuvuga kuri Uvira
narababwiye ngo nimwumva ahantu hatangiye kuba umwiryane mukumva igisagara cyatangiye kumwiryane cyatangiye kuvugamo inkona inkotsa n'inkongoro menya yuko igihe cyo kuramukwa cyegereje ndetse kandi turavuga ngo iyo batangiye kuryana kuriya menya ko intare za Sarambwe nazo n'amadubu baba bari hafi bavuga ngo turatabara byanze bikunze ibimenyetso rero twatanze byose iki ngiki cyari cyo cya nyuma cyo kugira ngo Uvira ibohorwe ijye mu maboko y'abana b'igihugu b'abakongomani bafite umutima wo kubanisha abakongomani bose hatajemo ivangura ry'ubwoko ndetse n'igisa naryo. Magingo aya ngaya Uvira ni umunsi wa kabiri urimo imirwano. Ni imirwano yatangiye itangira ubwo Wazalendo bafataga abaturage b'Abanyamurenge bari bagiye gutabara bagiye gushyingura umunyakwigendera Koloneli Gisore Patrick ndetse icyo gihe bahabaye ibikorwa bibi byinshi cyane barabasahura barabambura twabigarutseho. Kuba rero ngo FARDC hariho abageze gutya basa nkaho binyara mu isunzuho gakeya bababuza kubica kuko bashaka kubicira hariya. Ikintu cyatumye General Masunzu ndetse na Gasita bahamagara bati ni mwatake izo mbwa za FARDC. Umuriro waratse ku munsi w'ejo ndetse ngira ngo mwagiye munabona bamwe mu Wazalendo abise ba General. Hari General James akagabo kagufiya kari gafite icyombo gafite n'agakoni ukunda kwita ngo fye kaduyi. Ego namubonye ku kiraro gahagaze ku kiraro twaje kumenya amakuru kugira ngo bakabomoye kiriya kiraro kikarakasirizagaho bahise bagakubita urusasu ahubwo inkuru ibabaje nuko ngo atarashe. Yeye alitangaza vita vyake hadharani. We yatangaje intambara ku mugaragaro, lakini na wale ambao alikuwa anatangazia vita ariko abo yatangazagaho intambara walikuwa wamekaa chonjo kandi bari biteguye cyane bari stand by karaswana. Alijaribu kuwashambulia, yagerageje kuba yabataka akakuta na wao wamesimama imara, nabo asanga nabo bahagaze bwuma moja kwa moja. Ako kanya bakamufyatura risasi, ako kanya bamukubise urusasu rwihuse akajeruhiwa, abarakomeretse risasi kwa mapaja. Ati ayo masasu bayamurashe mu bibero mpaka sasa hajafariki, atuboka kugeza akakanya nagarapfa, lakini kuna wachache waliofariki kwa kikundi. Ariko hari benshi muri bo bapfuye mu bo yarayoboye, hari benshi bapfuye. Hebu sasa tukawatangazia habari kamili. Reka sasa tubaha amakuru agezweho muri aka kanya. Nitarudia kwa lugha Kinyarwanda, arasubira mu Kinyarwanda icyo narinzi naho ngo gishiriye. Hanyuma rero iyo mirwano yatanye ku munsi w'ejo ubwo Fyeka Adui vita vilianza kesho asubuhi. Mirwano yatanye ku munsi w'ejo kesho asubuhi, vita vilianza wakati wale familia wa Gisore walipokuja kwenye mazishi. Icyabaye nuko uriya mu generali wise Fyeka Adui, yule generali ambaye anajiita Fyeka Adui ubwe ni wagiye kuataka FARDC. Yeye ndiye alienda kuataka FARDC. Baraharwaniye muri uyu mugoroba ku munsi w'ejo, barigombana tangia kesho saa 4 kufika saa 7 za mchana. Icyaje kuba nuko imirwano ku munsi w'ejo yasubitswe hamaze gupfa Wazalendo babiri. Baada ya saa 7 mapambano yakasimamishwa, na wakati huo Wazalendo tayari wawili walikuwa wamekufa na wengine 4 kujeruhiwa. Hanyuma rero kuri ruhande rwa FARDC hari amaze kupfa umusirikare umwe FARDC. Katika upande wa FARDC alikuwa amekufa askari mmoja n'abandi basirikare 6 bari na askari 6 wakajeruhiwa. Byaraye bituje muri Kavimvira muri mugoroba. Tangia saa hiyo yani walikuwa kimya, walikuwa hakuna risasi, hakuna usiku wote hakukuwa mlio wa risasi. Icyaje gutangaza nuko muri iki gitondo ku itariki 20. Kilichoshangaza sasa leo hii tarehe 26 nuko habonetse imodoka nkuko bwabyukiza Wazalendo. Zilipatikana gari ambazo zilikuwa zimepakia Wazalendo pamoja na masilaha ya machine gun. Bari bafite imbunda za PKM shasha. Walikuwa na silaha mpya za machine gun PKM. Ikimenyetso cyuko bari bapangiwe imbunda kwa ngo bajye kurwanya bene wabo. Hiyo ni isababisha kwa yani ni saini au ni halama kwamba hao walikuwa tayari wamejitayarisha mapigano au mapambano. Binagaragara yuko uwabahaye machine gun shasha, nachoonekana ni kwamba yule ambaye amepatia zile silaha za mpya ni umwe mu basirikare ba FARDC, ni mmoja wapo wa FARDC, ndetse abasirikare bakuru na sana ni askari wakubwa. Magingo aya ngaya twarababwiye ko akamasa kazacinka kazivukamo. Wakati huu tumemwambia kwamba kang'ombe kenye katamaliza zingine ng'ombe kanazaliwa kwenye zile ng'ombe. Sinzi ni bari kumisoana. Sorry.
Uragerageje kadume ka kidogo ka ng'ombe, yani ng'ombe zitakazoisha, kale kadume kanazaliwa ndani kwa zile ng'ombe. Ako kamasa mwakumvishe rero, ako kadume kadogo mumekasikia sasa, ni General Pacifique Masunzu. Ako ni kare ka Masunzu Masumbuko, kare ka Makengeza, ndetse na Gasita wiwe, na yule Gasita ambaye ameripoti tayari pale Uvira. Imirwano uyu munsi yongeye yakomeje uko twagiye tubibumvisha. Mapambano leo hii sasa yameendelea. Imirwano iri muri Kavimvira, mapambano yako Kavimvira mpakani wa Burundi na Uvira. Imirwano kandi uyu munsi bagerageje no kwataka Katogota. Leo hii hata walijaribu kushambulia askari wa M23 na Twirwaneho zile sehemu za Katogota na Ruvunge. Icyaje kuba nuko abakijeho umuriro. Sasa kilichokuwa wamewacha moto wa hatari. Sasa wazalendo pamoja na Warundi na FARDC wakaanza kukimbia. Bahise basubira aho bajya kumwarira kuri FARDC. Abo ni wazalendo. Wazalendo walirudi nyuma sehemu za Ruvunge. Baravuga ati ubwo dukubiswe naba. Sema sasa wao wametupiga, sasa ngoja na sisi twende tupige FARDC. Ifite insina ngufi yareka tuko na migomba mifupi, sasa ngoja twende kukata sasa. Magingo yanga imirwano ubu tuvugana imirwano hagati ya wazalendo ndetse na FARDC ubu tuvugana iracyarimo. Wakati huu tunapokuwa hapa kwenye mtandao wa Magashi TV, hata sasa hivi bado mapambano yako ndani mjini Uvira. Ntago turamenya ngo ese ni bande barimo gukubita abandi. Hatujaelewa eti ni wanani ambao wanashinda wengine, lakini wakati ujao tutazidi nkuko mwumvishije ijwi bavuze induru ati mu bakubite tubasaze ku rupangu rwabo. Lakini mliposikia wale wazalendo wakati wanasema tumefika kwa kipango cha FARDC wacha tuwapige, inaonekana kwamba wale wazalendo ndio wameshambulia na wamefika ndani kwenye ngome za FARDC. Ikinzanye rero kuvuga si ku mirwano y'imiserebenge. Hicho nileta hapa, sikutaka kuongea juu ya hii mashambulizi kati ya wazalendo na FARDC na Warundi. Nshatse kuvuga ku audio abiri tubumvishije bavuga ngo nataka kuongea juu ya audio mbili zenye tulikuwa tunasikiliza hapa kwenye mtandao, aho abaturage cyangwa se n'abandi nimbonera kure bo mu gihugu cy'u Burundi, wale wambonera kure kutoka Burundi bamava ati Uvira byaza, walikuwa wanasema kwamba Uvira wapi maisha yanakataa kabisa, ati Uvira byanze n'ibitoro ntabwo Uvira kweli na petroli tumekosa kabisa. Abo ngabo nabari bagiye guhaha gushugurika muri Uvira. Wale ni wale ambao walikuwa wanatoka Burundi wanakuja kushugurika petroli hapa mjini Uvira. Abo ngabo imirwano ya wazalendo na FARDC yababujije guhaha petroli. Mapigano ya FARDC na wazalendo yani yamefanya wale ambao wamekuja kuemea na kununua yani kirejareja pale mafuta yani hawakupata kitu, wamerudia wanakimbia. Ikibabaje Forode arimo kuza gukora ya essence mu mabido. Uzuri ni kwamba zile petroli zenye kwenye majerikani zaje ari z'igihugu cy'u Burundi, zilikuwa zimekuja zimeandaliwa kufika nchini Burundi, zana banji Burundi, na na ile mafuta imeanza Burundi. Zile petroli kwanza zilipita Burundi. President Nkurunziza ubwe n'igikunze cye cya CNDD-FDD, President never chake cha CNDD-FDD ndayishimiye nibo ubwabo bahita bayifata bakayigurisha abacuruzi bo muri Kongo, babandi babacuruzi bishoboye bahita bayirangura yose amakamyo yose agahita ajya muri Kongo. Isemekane wazi kwamba yani Burundi ina export mafuta kutoka nchi za nje, yanapita Tanzania yanaingia Burundi. Ifika Burundi moja kwa moja hawa CNDD-FDD wanazirusha moja kwa moja Uvira, afu hawa Warundi wanaenda kuemea zile za naniza bakagaruka kuzikora Forode, wanarudi kufanya ile mambo ya biashara ambayo sio halali. Barangiza bakayigura bayihenze, wananunua ile mafuta kwa bei kali sana ya juu sana, ikanagera i Burundi ihenze kurushaho, na inafika Burundi iko bei juu sana, ndetse kanabonwa nabake kuko yatunzwe na ile mafuta inapatikana kwa watu wachache sana, kwa sababu zile mafuta zinakuja kwenye majerikani. Ngiyo inyungu yu Gaspari yazaniye Burundi. Hiyo ndiyo faida huyu Gaspari, ambayo hii ni faida ya Gaspari kuingiza ndani ya CNDD-FDD ya Burundi. Huyu yanarangiza agafata Burundi akabufungira nango gafunza imipaka ngo nibiki, na akimaliza anakamata Burundi anafunga mipaka yote. We arabizi yuko ikintu yeza
Yeye tu anajua kwamba mazao yake ni amavoka yonyine, ni avocado n'urusenda na pilipili. Yarangiza ikindi yavugaga ni mikeke, na Kimario anasema mikeke yo muri Tanganyika, sambaza ni vile tu, ndetse nabyo byaje kugira biragura, na nguruwe na inzi, vitu kama hivi, na machura pamoja na tusungura ture. Noneho ugasanga umugabo we arimo aricara akavuga ngo njyewe, afu nakota anasema ngo ninde wavuga yuko ntafise itunga, kana naweza kusema kwamba sina utagiri, si sio tagiri, ngo nshatse kujya imbata, nikitaka kula bata na kula bata, mvuze ngi nkoko ncavuga ngo nikitaka kula kuku nasema wanaleta kuku na kula, mvuze ngifi, nikitaka kula samaki na kula samaki, ngo mvuze ngisungura, nikisema nitakula sungura nitakula sungura. Ninde wahari ko ntafise itunga? Nani mwenye anaweza kujadiliana mimi sio tajiri? Arabivuga abibwira abaturage bishwe n'inzara, anasema hizo neno wakati wananchi wanateswa na njaa na kukosa mafuta na hizi moto. Arabivuga mu gihe abaturage batabasha kwinyagambura, mu gihe impinja ziri gupfira. Anasema kwamba yeye ni tajiri na wakati watoto wadogo wanafia ndani kwenye hospital juu ya kukosa umeme. Icyo kintu mugitekerezeho, bantu muyobowe n'umugabo witwa Ndayishimiye Evariste. Nyie watu ambao mnaongozwa na huyu Ndayishimiye Neva huyu, mutekereze ko icyo kintu muwaze kwa hii neno. Mwaramubonye arimo avuga ngo ndafisi ibiraya, mulimuona anajidai wakati anasema ana mimea hii na hii, ngo nimbura amatoni n'amatoni y'ibiraya, anasema toni zenye ana mifugo yake, nimbura amatomate, nyanya sijui ni ngo ngiyewe ndafisi. Nibuke yuko, kumbuka kwamba uribabwira ngo warahinga namwe mwagahinze, yuyu ambaye anawaambia kwamba yeye analima na nyie mungerima, wari guhinga kuko afite support, afashwa nibyo asahura mu buyobozi. Yeye anasaidiwa na vile ambavyo ameiba Kongo na sehemu nyingine, ndio anavifanya ili aweze kulima na kufuga. Niyo yasarura ikiro kibira kimuhagaze 10,000 by'Uburundi, hata akivuna hata kilo moja ikiwa inanunuliwa hata 1,000 ya Burundi, we ntago azabona igihombo. Yeye hawezi kupata hawezi kupata navuga yuko igihombo ni hasara. Icyo navuga rero nuko we nudazabireka ko ubutajiri afite yabuvanye hehe, yabuvanye mu byo yahinze. Yeye atasema kwamba utajiri alionao ameisha utoa kwenye mazao na ufugaji, mu rwego rwo ngo abahishe ko yagurishije abana b'u Burundi muri Kongo. Ili anataka wafiche Warundi, ili anataka wafiche kwamba ameuzisha askari wa Burundi nchini Kongo na dolari zenye anampatiaga njoo anaziweka pamoja na wadede benye biko juu. Icyo rero gisobanuye iki? Gisobanuye ko nimba mubwe abereka ko ahinga, yababwiye ko ahinga makawa. Watombe reka numva tombe sana zanye tombe, ndi kuri kamera fani wihangane. Ngo tombe ni hehe? Bazarenda uko wanagombana kwetu, anataka tombe Uvira. Uvira igiye kuba tombe, bazarenda barimo baragwana na FARDC. Masegonda kidogo tombe. Tombe deja. Tutaimba tombe hawa. Tutaimba tukiwa tunasimama gafinda pale juu kwenye mlima. Ndio pale juu tombe. Ariko se Fani bimeze bite mu mujyi wa Buvira kweli? Abazarendo bakomanyeho, umva amaraso y'umwana wari uhetse isezerano bahanganye hariya, banze ko bamushingura ku mahoro bari kurwana ingundura. Reka da. Ariya maraso ko wabona atanze Buvira. Inde? Ariya maraso bamennye yuriya mugabo ubu ntago yatuma umugore kandi uramurokore ngo ajye avuga indi misha. Uwuhesha Gisore. Ura mugore wa Gisore ngo ari umuhanuzi uri ukomeye. Umva amaraso yawe yabahagaze. Uziko bahise bazana video barimo kubwiriza mu rusengero ushanka yibona. Umva nkubwiza ukuri Magasha. Tugiye kuvuga tombe mu masaha make. Kwizera ry'Imana. Ngenda shaka byibuze apfa nk'amazarendo 500. Amazarendo 500 batarapfa. Gerard Bwana Makenga nutangaje tombe. Kandi ninyo uzahamagaza tombe Uvira. Bataravuga abazarendo 500 nabo dukeneye tombe. Niwe uzahamagaza tombe ya Uvira. Ningiyoza wakaza ara kuri mulongo ndi kuba tombe. Umva adui warwane akagara ni tutegaje ko akagara kari gutwikana sha. Akagara karimo karigana. Akagara nako ni baze batwikane turebe ukuntu bari gutwika. Akagara karimo karatwikana hariya nyine nabo baraze batwikane. None se hariya nyine ntubizi ko nabo barimo amahara kubiri nubwo bakagara ariko kenshi hariya.
ariko magaye abantu basenga baba basenga sha ntabwo ujya urwanya isezerano ntabwo byakunda erega uretse kurwanya isezerano nta nubwo warwana no kuri ngo ugutsinde kuri kugenda buhoro ariko isaha n'isaha ukuri kuratsinda ikinyoma kiriruka ukuri kukagenda gake impamvu ituma twirwaneho nayo 23 bafata intwaro bakarwanira uburenganzira bwabo iho ni Imana ibasanga ikabaha imbaraga bakabasha gutsinda abanzi babo batangiye gusubiranamo twebwe deje ubu turi Ruvunge reka da fosi yacu Ruvunge nihagaze babanze batwikane cyangwa tuyatuza tutangaza tombe batwikane nibamara zirangegera zo kuza kudutesha umutwe zibanze zitwikane z'Imana ubwazo Ruvunge ngo bareze Katogota urumva Katogota bayatatse nuko ngo babasubije inyuma bituma bafata Ruvunge se ninde basubije inyuma ndavuga abazarendo baje kurwanya M23 na twirwanaho bari Katogota kareka icyama kiri muri Ruvunge magashi nuko yutangaje ibimutaje nyine ndimo ndabishaka nyine Ruvunge nako ninzi ko yabaye tombe haleluya tombe Ruvunge tombe tena ikindi kiriho duhetse isezerano turi gusoma za Bibiliya amasengesho haleluya ntabwo ushaka kurwanya umwana w'Umuyisiraheli ngo uzabona ariko sha uyu munsi wumvise Sobukwe sha nimugoroba oya ntabwo wabonye ko namupostinze sha Sobukwe sha nabonye wapostinze Sobukwe data bukwe aragahora ku ngoma y'imyaka 200 Sobukwe disi umva Sobukwe wabona ngo urusasu rujya rurasa izina ry'umuntu jamaye nga dore imizaro ndabigaramye hano we jamaye maga ndimo ndabona za mayiti z'abazarendo hano magashi yes gahunda ihari tugiye kujya gutangaza Uvira tombe wowe nzinduke karese bigenze gute kwe ni wowe uri kubura njyewe ndi tayari ndi ku mupaka neza ndahagaze ntegereje tombe jamaye n'amazi barimo baratwika Ruvunge tuko tunakuya tunatunga tu Fani watoto yetu waingie ndani Muvire Fani uzi ibintu birimo kuba Uvira ndabizi magasha ntabwo bindusha papa umujyi barawutwitse uri muraka baokeje bari gukongoka jamaye babashe barabazaramo n'abanyabyaha bangoye amaraso menshi igikoba kikururiye amakara dore isa kubita magashi bangoye amaraso menshi ntabwo ari amaraso ari kubagwa amahoro bagomba kubabara ibi bintu aha muri kuhabona Fani reka dutwika abadayimoni ndabona inkuru zikomeye mutwika dayimoni tombe ntigaduhina ku mucanga yego bakunzi b'amagashi murabyumvise iyo ntakira Fani ndakumenya ko Ruvunge nawe yabaye tombe ni ukuvuga ngo rero urahise ubyumva igihe batakaga urumva ntabwo twamenye ko byagiye twashiditseho ngo kubasubizayo bahise bakurikira bakunzi b'amagashi TV rero murabyumva ko imirwano yatangijwe na FARDC na Wazalendo yaje gukururira intare gufata ikindi gice ubundi iyi Ruvunge bari baranze kuyinjiramo ndetse sinzi imipango bari bafite ariko kanya ngo ku munsi w'ejo ubwo twavugaga kuri Ruvunge twababwiye ngo hari ibice biba byari byangombwa kubanza gufatwa kugira ngo babohore n'ibindi turi mu makuru rero ariko n'ubu turi muri studio amakuru arimo kwisuka bose barabona ndeba muri telefone bakagira ngo ndimo ndarebe amakuru arimo kwisuka nk'ubu ngubu mu mujyi wa Uvira amazu ari gushya amazu arimo gukongoka Kisekedi yitwikiye igihugu abishaka yahaye abazarendo imbunda baha ibintu byose igihugu bagihinduye umwanda ibi nibyo yashakaga abantu barimo gutwikirwa amazu hano ni abanyamurenge mu byumve baba ni batabazaga ubu nibo bakabaye batabaza ariko amasunzu yarabatanze kandi bari baragumye inyuma ya masunzu babubwira bati twebwe turi kuri leta ya Kisekedi none dore ibyo leta ya Kisekedi irimo ibahemba noneho rero mwibuke PKM twavugaga zaje mu modoka nshyashya zizaniwe Wazalendo baracyarimo kubongera izindi cyane izo zose ngo nizo kwica ngo inyoko ntutsi ngo umututsi mukongomani ariko noneho nabo byagize gute byabagezeho hari video hano nuko tutayibereka ngo mwirebe imirambo mu muhanda wa Uvira we abantu batari ku rubuga rwa Magashi nimwe mwahombye ariko mwihangane mwarambwiye ngo tujye tubereka ariko tuberekemo gakeya basi
ariko si hagize YouTube ibibona. Reka nkwereke abantu bose bashaka kujya bareba bino bintu ni barebe muri description barebe nimero y'amagare. tuze kubibaha kuri ntuze tuze kubibaha ako muze kujya kuri TikTok yanjye barabikuraho ntabwo byemere kujyaho leta babikuraho baba we noneho rero rero magingo aya ngaya ikindi gifite amaraso ntabwo nakibereka YouTube yahita imfungira byose babibonye muri bagize oya wikwerekera ubwo genda kuvuga ni ukuvuga ngo mumenye yuko iyi Uvira ari umujyi urimo umuriro magingo aya ngaya dufite audio menshi tugiye kubumvisha audio menshi nta n'ikiganiro twakora ahubwo rero mureke tubabwire noneho tekinike zabayeho uyu munsi wa none ariko se urarangije basi nanjye ataka wowe nari ndimo nsemura igiswahili gusemura igiswahili biradutinza nubwo bamwe babikunda ariko tugiye gusemura cyagiye twakoresha iminota 30 twakoresha isaha mu byumve kuntu aravuga nanjye ngasubiramo ariko mwihangane ibyangombwa tuba tubibasobanurira kugira ngo mwumve se turimo turavuga iki ese byagenze gute kuri uyu munsi rero mu gitondo murabyibuka neza ahantu hitwa Rubunda ni Rubumba habaye tombe ku munsi wa gatandatu si bya janvier cyangwa cyumweru ibintu nk'ibi wa gatandatu nyuma ya Rubumba rero bakomeje kurwanira muri ari amashyamba ari hagati ya Minembwe na Rurambo cyangwa ni Rugezi ibintu nk'ibyo aya mashyamba rero nyuma y'aya mashyamba reka nze mbabwire ibindi bice byabaye tombe ubu nibyo ndimo mu gihe Magaci arimo kugerayo reka mbabwire byibuza ko hano muri mujyi wa Uvira abasirikare 5 ba FARDC bamaze kwicwa na Wazalendo kuri bariyeri babasaza kuri bariyeri hano muri Uvira hanyuma ahandi hantu ngira ngo byabereye na ahantu bita ni Rugenge ahitwa Rugenge naho haguye abandi basirikare ba Wazalendo basika kuri 3 Rugenge nahagana heso Rugenge rero ni muri Uvira hejuru usa nkaho ushaka kwerekeza muri izi nzira ziza Ruvunge urangije ikosa rya mbere uzasange ikosa rya mbere uzamukuza nkushaka kujya ntuza Remera nkushaka kujya Remera aho ngaho niho Wazalendo baguye uri kumva hanyuma ikindi wenda umuntu yababwira nuko iyi mirwano irimo kuba ari imirwano n'umundi abantu bari biteze ko byanze bikunze none cyangwa se ejo n'ubundi Uvira iza kwakamo umuriro kuko n'intare za Sarambwe urebye ko zimaze kuzenguruka iyi Uvira ukareba ukuntu bari muri ya misozi ya Uvira byanze bikunze Uvira n'itombe iri sasu ntago riri buceceke birakomeza kandi ku munsi w'ejo narababwiye ngo Uvira ngiye wenda yitombye oya urumva rero uzi impamvu se tutagize tombe yuhi ni nka kwa kundi babaga bari hejuru ya Sake tukababwira ngo Sake yabaye tombe ariko tukabona abantu tubwira kubera ko batabona intare za Sarambwe mu isantire bakumva nyine ari nk'igipindi abandi bakavuga Magashi murabeshya inkuru zanyu ngo nizo kugira gute kubogama n'ibiki ariko nk'abantu bizi ibintu bijyanye n'intambara nitubabwira ibintu mujye mwemera yuko tuba twabigenzuye ubu uyu mwanya tugiye kubabwira mwibuke neza hari ahantu hitwa nyine hari ahantu urenze Rubumba hari ahantu hitwa Cyanzovu Cyanzovu bimeze bite ubu tuvugana Cyanzovu nayo yamaze kuba tombe Cyanzovu rero maze kuba tombe aba bagome birukiye ahitwa Miki hano rero ni ukuvuga ngo hano barimo barambuka urumva ibyo aribyo byose za Cyanzovu ushobora kunywa ari nk'umugezi kuko hariya ngo hari imigezi barimo bambuka ikindi cya kabiri murabyibuka neza twababwiye ko kuva muri iri shyamba rya Ruzi n'aha ngaha Rubumba habaye tombe murabyibuka hanyuma rero hari n'ahandi hitwa Nyamareke na Muhuzi uyu munsi rero bafasha ahandi hitwa Kankova ase ni Kankova ni Kankova niho barimo barwanira ahagana mu masaha 9 y'igicamunsi ubu tuvugana ni saa 12 n'igice niba barwaniye ahantu bita Kankova ubwo bari barenze za Nyamareke ariko ahantu mwagombaga kumva bari bambutse naho bita Cyanzovu
ni ukuvuga ngo rero ahantu ni cya cyerekezo cyose gishobora guhuruduka kigana ibuvira. Ikindi cya kabiri twababwiye yuko hano intare za Sarambwe zifite indondo. Ikibira nicyo cyari ikibazo gikomeye cyane hano za Rubumba, niho hari icyo bita ariya ni high value target. Yego ikaba na ntuzi, urumva yari na ntuzi, yari na headquarter, yari na center of gravity yaduye. Ariko center of gravity yindi ikomeye iri ibuvira, ariko indi iri ibujumbura. Ariko iyi ni center of gravity yari yegereye ligne de front, akaba ari nayo bari bashyize imbaraga nyinshi. Ubu rero muri minsi iza nibwo tuzagenda tumenya bahafatiye iki, byagenze bite. Ariko ndakubwira ukuri, baciye muri aya mashyamba bakubitwa. Ni ukuvuga ngo rero cyagiye mureka ko twababwiye ngo intare za Sarambwe zahise zifunga sefu. Afane Makenga atanga itegeko aravuga ati si mama, none murabona ibintu intare za Sarambwe zari zigiye guhura nabyo, murabona amazi atangiye gushya, abaturage barimo barapfa, abazarendo barimo barapfa n'abafaridese. Ese mutekereza ko intare za Sarambwe ariko mubyumve neza, ariko Afane Makenga ariko murapanga. Aba bagabo bakadiriye bamaze kugera hejuru hariya baravuga bati kujya kubaruka tujya mu mujyi. Hanyuma Imana kubera mwibuke fana amagambo yatubwiye ati uva abana bahetse isanduku y'isezerano. Uriya mugore w'umukozi w'Imana, umugore wa gisore, amaraso ye yageze mu ijoro ararira. None dore bamenye amaraso ye ayabona yatangiye kumeneka. Ibi bisobanuye iki rero? Bisobanuye intare za Sarambwe zigera hariya. Urumva aba nabo nk'igihe intare za Sarambwe wenda zakamanutse ngo zibohore Buvira, nibwo bari baje gushyingura Gisore n'umugore we, ari nabwo barasaga umuryango wa Gisore, abana ba Gisore. Ndaza kubereka amafoto. Birangira intambara itangiye. Urumva rero intambara itangiye hagati y'abantu bitwa ko ari abavandimwe FARDC na Wazarendo. Tayari intare za Sarambwe zifunga sefu, zigumaho zari ziri, ziba zitakimanutse. Ubu rero mwebwe nk'abantu turi imbere yanyu, mwe murabona ari iki? Kubona intare za Sarambwe mbere ko zigera mu mujyi, umujyi ukaba urimo gushya. Ese baramanuka batabara uriya mujyi? Ese amahanga arabanza bibona ko Kisekedi yitwikiye umujyi agatwika abaturage? Ese uwo mahanga arimo arabona ko Kisekedi ibyo yakoze binyuranije n'amategeko n'amabwiriza mpuzamahanga? Abantu barimo bavuga ko intare za Sarambwe zisha abaturage, bakavuga ko intare za Sarambwe zafatanyije na RDF kwica abaturage, ari nabyo Afande PC yagarutseho nimugoroba avuga ati twebwe bavuga kwica abantu, abaje kuturimbuza ibifaru n'ibibunda bikomeye, abangaba bose baciye hano mu Rwanda. Twari tubizi ko baje kuduhekura, twari tubizi ko bafatanyije n'ibirura. None uyu mwanya babandi bigize abantu bakita abandi birura, murimo murabona ibintu birimo ko ibi bintu ninde utarubizi. Ibi bintu Kisekedi biramugwa amahoro. Amazani marashya muri Buvira, za mayiti zirandagaye mu mihanda. Ibi bintu tubabwira ni nkaho turi kuri televiziyo. Twebwe ibintu biba turimo tubireba. Kubera iki? Kubera drone dufite hari. Bwana Magashi, kugeza ubu ngubu ibitaro bya STM Kara bitangaje yuko bimaze kwakira inkomere y'umusivili ya 4 muri iyi mirwano irimo gushyamiranya Wazarendo na FARDC. Hamaze gukomerekeramo abasivili 4, hamaze gupfamo umugore umwe n'umwana b'abasivili. Hanyuma rero uko imirwano yatangiye uyu munsi, ni ukuvuga ngo Wazarendo ubwabo bari bakabye umupaka wakavimvira, banashaka Antrepo Uvira, aho imizigo yose yambutse ku cyambu aho ishyikira. Aho hantu niho bashakaga, kuko niho hava ibintu byo gusaba basahura, niho bavanisha imisoro, niho bavana ibibatunga. Ari naho bagiye bitwaza ko abanyarwanda ngo bahambukiye, bagashaka kuhakura FARDC. Ubundi iyo niyo ntandaro y'intambara. Abazarenda bati ni gute umupaka uriho FARDC, ni gute abanyarwanda bacaho? None cyaje kuba rero nuko bahamagaye chef commandant secteur wa hariya, akaza aje gukemura ibyo bibazo. Ahageze asanga Wazarendo bashyizeho bariyeri, bati nawe nta guca ahangaha, nawe nta cyuri cyo, turashaka ahantu hombi. Imirwano yatangiriye aho ngaho uyu munsi, ariko ngo FARDC rero ifite umujinya y'umunsi w'ejo w'ibyari byabaye.
rero kugeza ubu ngubu imiserebende uko iri kurasana ku mpamvu imwe, ni impamvu yo kurwanira n'indya, bari gupfa indya, bari gupfa ibiryo. Magingo aya rero imirwano iracyakomeje kandi umunota ku wundi abarimo kuyigwamo barimo kugenda biyongera, ahubwo twareba ngo ese nimba noneho bo ubwamo kurwana ariko na M23 ikaba yasonze mbere ikigira hino ruvunge, aka kanya iramutse ishatse no kwinjiramo hariya yahita yinjiramo. Ariko nkuko bisobanuraga ibi byose barimo gukora muri Uvira, iyo baza kubikoreza Sarambwe zatatse bari kubigereka yego man bari kuvuga ko aribo batwitse ari amazu, bakavuga ko aribo batwitse bari abaturage, ndetse byaba ngombwa wenda bari abazarendo bo ntibaberekana uko bambaye n'ibinifomu bimeze ukuntu, ariko niwo mutego bari batezwe. Kubw'amahirwe rero ntago watega, abanyarwanda baravuga ngo gutega umutego ikiguru imushibuka, gutega umushibuka ikiguruka uba wikoze ubusa, gutega ikiguruka umutego kiwureba uba wigize ubusa, wogiza nkana gutega umushibuka ikiguruka, gutega ikiguruka umushibuka kiwureba uba wigize nkana, ariko kiba kitawureba ariko kubera ko kigendera mu kirere ntago bahura ko umushibuka uri hasi. Hanyuma rero amakuru ari kuvuga yuko noneho harimo kumvikanamo ibisasu bya muzinga, bari kumvamo amarokete. Dore ngiyi Kavimvira barimo barwaniramo, dore ngiyi, dore nguyu umuhanda ukomeza ujya Fizi, dore nguyu umuhanda uturuka i Bujumbura, dore nguyu umupaka wa Kavimvira, haruguru hari Kawezi, hano hirya naho hari Rama cyangwa haruguru hari imisozi miremire o plateau na za moye plateau, sibyo? N'abandi ko basakuje se plage yitwa abo hakuri Ufunanya ni ya Uvira we. ngo ni bya muzinga birimo kumvikana. Oya dasima nayo Omoni soda bolole abo. Ibujumbura naho barimo barikurira, ariko Bujumbura naho bapfuye. Ubonye umusirikare w'u Burundi ukuntu yirutse, niko bavuga Omoni soda Burundi Akimi. Viens Luka déplacement ya bien po aho na barabara koko bima atitiboye azuyomba la moko reba aho déplace heza aha mu muhanda barakurasa. Wamubonye muri bandi barimo gupfa, uyu ni umuganga muri Faridesi. Basta lisansi ezoponate kumvishe kwa Neva niho mbaye hagagiye kwibana mu wowe ntuyahaga cyane, haga naho cyagiye kwibana nakibonye kimeze nk'igisizi, ako gituyahaga koko kibaye ahaga nyine wese yumvira uyu ni umurundi kazi yarimo avuga ngo imbaraka hadi bunduki kubwa zile marasu roketi mpaka zinalia bandugu, mpaka marasu roketi nalia huko bandugu, hatujui ni kwema huko tutapona bandugu. No gushyira no marapiki none reka nkumvishe i Burundi hatujui tufanye nini. Komera muraho mumeze neza mwakomeye. Hama twagomba dusabe abantu bose bakoreye kuri Avemari mu mabiro do vote, bibaye ngombwa n'abamandatere boza, abantu bakoze muri seni kuri Avemari, abantu bakoze mu mabiro do vote bose, no kuvuga abantu 40 bangahe bose baze kuri seme, niho turi amajwi yanyu base kuyakira, kandi mutaje ni neza baraza kubarondera, nuko gahunda imeze. Rero muze uwo muri sesi ni wadukeneye n'abandi baraje. Mwanya n'umwanya barabafata n'ipolisi, hari amabiro yabayemo amanyanga, biro ya yindwi cyane cyane umuntu wo muri biro yindwi
anyaruke kubera abasha ni ibintu vyibonekeza wewe bamurondeza radari biro ya mbere anyaruke kuko yugaye ibintu sesi yamubujije kugara abantu mumane mu mabiro ibiro ya mbere iya kabiri iya gatanu iya gatandatu Uvira isasu ni isasu ibujumbura barimo kwikorera amasanduku y'itora barimo barabyiba kandi narababwiye ngo burya ibiri mu ihene nibyo byageze no mu mbwa nibyo nari mvuze intama naba mbabeshyeye nukuvuga ngo hano nukuvuga ngo ni gupigwa kila upande bwana Magashi ese ubundi ikivu y'amajyepfo ntitwaba tuyisubitse ko ndubona tutari bunayisoze gusibi wayisoza gute kuko turi wisoze mu gitondo tubona report ya risasi na magero zose icyo twababwira nuko intare za Sarambwe zamaze kuzunguruka Uvira ubu ngubu zirapowe reka rero abangaba tubasabiye inema yo kutumvikana babanze bamarane noneho Kisekedi wenda aze gutekera avuga ati burya koko aba basivile nabahaye imbunda naribeshye ikikwereka umusivile Rwimbi nawe wacanganyikiwe udafite ubwenge bwuzuye ibi bintu ku rwego mpuzamahanga. Kisekedi niwe muntu wa mbere wafashe imbunda akaziha abaturage kandi ngo bamara abandi. Ubu rero ibyo yashatse birimo biraba. Ikibazo abashatse kubikorera sibo gusa birimo birahitana n'abandi. Hano hari amakuru ari gucicikana biravuga ko Mwenga yabimaze kubatomba ariko ntago turabigenzura neza kuri Magashi TV. Reka nkwereka aho mbibonye hano biravuga ko Mwenga yamaze kubatombe kandi uyu muntu ubivuze ntago ajya kunda guhusha. Hanyuma ngiye turabivuga muri biravugwa Mwenga tombe ndebe uyu muntu kandi aha hantu iyi surusereri iranize kandi iyi nkuru yigezeho ikagera hari ikinyoma aha bahita bayisiba bahita bayikuraho biravuga ngo Mwenga tombe ariko kuri Magashi TV yuhi ari ku rubuga rw'abafaridesi aha hantu ndahaba rwose ariko urubuga rw'abafaridesi genza rugeraho niyo batukana mba mbyumva nkasaka abandi. Urumva rero ntago urubuga rw'abafaridesi baza kubeshya ngo Mwenga yabaye tombe kandi itabaye tombe ari ukubeshya agahuru kimbwa kahiye karahiye akazu ka Diamond ubuturo bwo witeka bwamaze kuhagera. Bisobanuke neza intare za Sarambwe zamaze gutabuvira. Wibuka maze kubabwira ko hano Rubumba yamaze gufatwa byaheshaga uburenganzira intare za Sarambwe gufata Mwenga bagafata na Fizi bagafata na Uvira. Ubu rero kuvuga aka kanya ngo Mwenga ishobora kubibaye tombe ugiye kubishidikanya aho ufite ikibazo kuko Imana yamaze gutanga ababisha mu maboko y'intare za Sarambwe na twirwana. Imana yamaze kubatanga mu maboko y'abarwanira ukuri y'abaharanira uburenganzira bwabo y'abarwanira kubaho. Aba ntago barwanira kwiba, ntago barwanira gufata ku ngufu, ntago barwanira kureba amazuru y'abatutsi, ntago barwanira abahutu, ntago barwanira ibiki. Ibyo ni ingengabitekerezo za Neva na Gisekedi na FDLR se wabo w'ingengabitekerezo jenoside. Aba rero kuko Imana yamaze kubagabiza ababisha babo aba bahungu barimo barasya batanzitse amaduba arimo arakubita duye hano Mwenga ibintu byabaye shambari. Turangize umwafaridesi bwiye mugenzi we ati ko yapanza sikia maneno ya population ya kwenu wanaanza liye musiriye undaravuga ngo mon pays va mal. Urumva ngibyo rero ibirimo kuba muri kariya gace ariko kandi ntago imasisi bihagere reka nigire muri Warikare. Yego iyi Warikare abandi basirikare bongeye baricika baratoroka batorokera he muri M23 bari bayobewe nande aba n'abasirikare ntago ndamenye uro bayoboye ariko baracyari ni bande muri ya batayo ya ntuza ya 212e batayo n'ubundi biravuga ko abasirikare barindwi bababuze mu gitondo ubwo bari bagiye kuvoma bagiye ntibagaruka bahise bagenda hagati mokonze munene bagiye maboko likolo. Rero ahangaha nta mirwano yahabaye ariko inkuru muri Warikare nuko biripotinze. Impamvu navuze Warikare haba ko nyijyanisha na Rubero nuko Rubero naho habaye intuzi uryo kwa ngo Riboro se niko mvuze Riboro buri yo kuvuga Ribondo yanzo ya Ribondo muri Warikare
hanyuma rero aribona nigeze kuyimwarika muri Rubero naho biravugwa ishimutwa ry'umusirikare umwe w'umukapiteni tutari twamenya amazina, nta nubwo hari hamenyekana umusirikare cyande cya FARDC, ntago hari hamenyekana wamushimuse, gusa biravuga ko ari umutwe w'inyeshyamba wamushimuse. Uyu nguyu rero akaba yabaga yarari Rubero centre, ariko akaba yarashinzwe kugemurira abasirikare bari kuri ligne de front. Ubwo ni admin rero bikaba bivugwa yuko bashobora kuba bamutwaye bakamutwarana n'amabox y'amasasu yari afite n'amakompra, ndetse ibyo kurya yaratwaye ngo arabashyira agakoma k'igitoki hariya kuri ligne de front. Byaje kurangira rero bamubuze n'aya mabox y'amasasu. ni ukuvuga ngo admin abakora, urumva admin hari igihe aba ari admin akaba ari na S4, yego sibyo? Ni ukuvuga agakora administration n'ibijyanye, urumva bikafatana na logistique, bashobora no kujyana na bose. Ibyo birana ibintu bijyana administration ya gisirikare n'ibijyanye ibyo twavuga S4 bijyanye na logistique. Ibyo ni ibintu kenshi usanga binashingwa n'umuntu umwe. Rero umva ngo rero niba yari umwe niba bari n'umwe ari kwikivugwa, kuvuga ngo ikigaragara nubwo ari we bavuga yaba ari we muyobozi mu bajyanywe, kuko bireba ko yari imodoka kandi ntabwo kujya mu modoka ari wenyine. Yabuze abura n'amabox y'amasasu, amakompra, yaranafite ibigungu birimo agakoma k'igitoki bari bashyiriye abasirikare babo aho ngo imbere ku mirongo, imbere ku rugamba. Byaje kurangira rero hasanzwe ibyo bigunguru gusa birimo ku gakoma k'igitoki, abandi bigendeye babatwaye. Bikavuga ko bashimuswe, kuko iyo baza kuba aribo bacitse bari kujya, ntabwo bari gutwara ayo mabox, ntibari kubona ukuntu bayatwara. Ngo bishoboka ko batezwe ambush bakabasimamisha, ubundi bangiza bakajya ute bati nimupakurure mujye no mubikorera mwiserebendemo. Ngibyo rero uko bimeze territoire ya Walikale, uko bimeze muri Rubero, uko bimeze. Hanyuma uyu munsi muri Nyiragongo haramukiyemo amaoperasiyo ya M23 ni nyuma y'igitero cyagabwe muri mu Munigi, za Munigi na Kanyarucinya, ndetse igitero cyakubitiwemo abaturage hafi kubica. Rero M23 yarabakurikiye, ndetse no ku munsi w'ejo harimo imirwano. Uyu munsi nabwo muri Nyiragongo hiriwemo imirwano ihiga aba FDLR n'iyo miserebende yindi. Magingo aya ngaya bivuga yuko hari ibirindiro byari maze iminsi 3 byubatswe bya FDLR n'izo Nyatura byaje gusenywa hagati ya Nyiragongo na Nyamuragira. Ngaya makuru nari mbafitiye. Murakoze cyane, amahoro y'Imana bane n'abakunzi ba Magashi TV. Comment twari gushyira ku kiganiro umugaba mukuru w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda Afande CIC nani ranka nabona namuha. Ibi bya marishari ntabwo wavuga ngo perezida agamuhaye marishari uyitiranye niya Mobutu. Uyu nguyu ni impano y'Imana, ibyo yavuze byose. Rero hari ababyeyi, impamvu mbisubiyemo wenda gake, hari ababyeyi baje no bararira ngo Magashi we rwose ngo ntabwo twari tubizi we. Barizwa n'iki? Ngo nuko Excellency yavuze atari ko se mwebwe ubu ngubu intambara abantu barimo kurwana ni social media, imbuga nkoranyambaga. Ati mwebwe se ninde wabujije kubasubiza? Sibyo? Ni mubasubize cyane ko mwe mufite n'ibyo muvuga muhagaze. Ibi sibyo njya mvuga hano. Nuko ngo rero aba bantu bose bagiye bampamagara bahwanyije ibi bintu n'ibyo His Excellency yavuze. Yongeye ijambo aravuga ati mubasubize n'ibyanga mu barasi. Yuyi kora hano ariko twebwe jewe na Yuyi byaba bibabaje kubona His Excellency tubaye turi muri babande bategereje katubwira ngo tuze dusubize yaduye. Dutegereze ko His Excellency atubwira ngo tuze dusubizanye na yaduye hano kuri social media. Biba bibabaje biteye n'agahinda. Ariko buri impamvu yabivugaga His Excellency arabizi. Nigeze kubatera story kuntu nanjye naje muri social media nikandagira hariya hari bari tayarizi w'abagenerali bakaze, ariko ibaza mumbonye ndimo gukorana ikiganiro na Fande Bingi ngaho mu bitekereza. Magashi yageze kwa Fande General, nubwo nabonye hari ibigarasha bimyataka by'ibinyamakuru hano mu Rwanda, ariko ngaho ujya kwataka General Fande Bingira ura umuvuga ngo ibi rero iyo mubivuga reka mbabwire, kandi nyina ikinyamakuru nawe mubwiye ntabwo mvuga izina rye. Ibi ngibi iyo mubivuga mukabona views 100,000 burya muba murimo mufasha aduyi. Mwebwe muba murimo muhonda abagenerali ba hano n'abapolisi
ariko wewe muba murimo mukorera aduyi. Mwibaza abanyamakuru dukorana hano mu Rwanda ariko bakorera aduyi. Can you imagine? Abo banyamakuru bataka RDF gutya ku mugaragaro, ugasenya igihugu cyawe hejuru ya views, ukaza ugasenya igihugu hejuru ya views, urimo urataka abajenerali bakoze ibintu. Njye kwa ngo byananiye Imana ko ntabwo byananiye. Twasoje bavandimwe. Rero ubwo ngubwo izo comment rwose byaba bibabaje, n'abandi bavuze ngo twaje hano biki cyangwa twabuze ibyo turya n'iki. Nababwiye ko nakoraga n'ama projet muri reserve force, so ntago aribo bantumye kuri social media, ahubwo nabonye ariho biri ngombwa. Iyo biza kugenda gutyo, jewe nawe baratwandikiye leta cyane ikatuzana ngo nimutubabare muze mujye mu gisirikare. Tujya kuza mu gisirikare rero ntago batwandikiye leta, ntago badutumiye. Oya, nta nubwo baje ngo batwigishe ngo urabona igihugu kiri mu mage, murabona. Oya, nta n'umukadage nahuye nawe. Niba narigeze kubona fande bingira muri 1991 nkabona arakomeretse, nkabona asubiye ku rugamba, naratekerezaga fande bingira kubera icyo asubiye ku rugamba yakomeretse acumbagira kuri ibyo bintu, ngakomeza mbitekereza. Uwo mutima rero natwe niwo dufite, nta muntu wadutumyeho, ntago twarizanye, ntago twaje abahanga tugashyira hano abanyarwanda bumva bakunda umukuru w'igihugu. Mwebwe noneho ngo iyo abantu bakoze agashya baraza bakamasika Twitter, yego bakamasika Twitter bakajyaho bagatangira gusubizanya n'ibigarasha. Nturajye gusubizanya n'ikigarasha wo maskinze Twitter wowe. Hako mwagiye mureka ibintu nk'ibyo byo kujijisha. Wowe Twitter ntabwo ushaka ko n'umuntu abona n'izina ryawe, ubwo usiri murarwana. Twebwe rero twakuyeho amanuzo y'ihene ku rugamba, sinzananirwa niba umwanzi atavuye kwizima, niba kandage ifite umuzozo, kumurwanya nabwo bizananira. Njya nangara cyane bavandimwe, ubutwari bw'ingabo z'u Rwanda zirarwana kandi zigatsinda, zifite siyasa fande yazitoje. Ku rugamba sinzananirwa niba umwanzi atavuye kwizima, niba kandage ifite umuzozo, kumurwanya nabwo bizananira. Bivuze ngo rero twebwe uretse kurwana hano kuri kamera, my friend, ni sasu yewe data we, ntuzananyinishe we. Isaha none naje hano Rubavu mbavuye mu shoka bindaki nanisha gukina se. Yewe uretse kurwana hano kuri kamera no kurwanisha imbona nzabarasa. Afande yabinyemereye aho ati mbasubize n'ibyanga nzabarasa. Sasa kata ya afande masira yanjye umucengezi ndamubonye. Afande masira yanjye umucengezi ndamubonye. Afande mu masira yanjye sasa ubundi odi kweki nago ibirura bizaturya afande. RDF irahari, ntabwo ibirura byaturya, humura. Mwebwe nta birura byajya abanyarwanda, RDF irahari. Mwarabibonye ibirura by'imeriseneri, mwarabibonye ibirura byose biriya byose byifuza kurya abanyarwanda. Ese kutabivuga iby'ibidede, ibirura by'ibidede byirirwa byikarakasanga. Umukuru w'ibidede yarabitangaje, ifite umutwe umeze nk'intebe y'igare buretse. Oya, imeze nk'intoshi ihonda uburozi. Wagira ngo ni umugina bikuruzaho. Ntabwo dutukana. Oya, na Yesu yaravuze ngo mugende mubwire ziriya ngunzu, mubwire ziriya nciye, mubwire bariya bana b'incira ngo data aracyakora. Niba Yesu yarisa abana bana b'incira, kubera iki kibi tutavuga ko ari ikibizi? Kandi ibitugu by'abapfapfa n'ubundi mugomba kubihata inkoni. Inkono rero afande yaraziduhaye, kandi dufite inkoni noneho zimeze neza. Dufite inkoni noneho hari inkoni bitaga umuzo. Umuzo akaba ari inkoni yazamukaga hagati kamwe kadahagamye ku bindi, maze ukaza ukakarandura neza, akagira akantu k'ibura wararya hasi. Ayiwe, ntabwo uzi aho twari watworoheje kuragira se n'ubundi batwohereje kuragira, baratubaza amashuri. Mwatwohereje kuragira ntabwo aribo batwohereje, twagiye kuragira. Ariko kugeza uyu munsi dufite inkoni zityaye zimeze neza ku buryo nta kirura na kimwe cyakora ku munyarwanda. Rero abanyarwandakazi, afande yarabwiye ni muryame musinzire. Niyo mpamvu twavuye i Kigali tukaza hano ku nkiko z'igihugu kuva kera na kare. Umuntu yaje kumbwira amateka aravuga ati dore
mu gisekuru cyawe dore kanaka dore ntuze intare ya Kanu Rutemangusha Kamuzinzi ka Rusagara uriya no mu gisekuru Cyilima Rujugira avuze yuko u Rwanda rutera rudaterwa ni wari hano mu Bugoyi Kamuzinzi ka Rusagara intare ya Kanu Kamuzinzi uri muri Canada ndagusubije cyane ariko izina wari kuyerye intare ya Kanu we nanjye ndi intare ya Kanu gende ku nkiko z'igihugu my friend ntago twaje gukina ibi bintu nibimara kurangira tuzasubira muri business dufite business nziza ziryoshye igihugu cyatubanye umubeya aya ma etage twubaka na zare na twubaka ibibuga twubaka iby'umuzamahanga ibintu bituma murara mudasinziriye amashyari yamaze abantu batandukanye no mu bihugu bitandukanye nta kintu muzadutwara Imana yabanye natwe izakomeza kubana natwe Imana yabanye n'umuyobozi w'urugamba Afaneze Excellence iracyari kumwe nawe iracyari kumwe natwe izaturwanirira tuzagendana nayo tuzatsinda ababisha bacu kugeza ubwo birenge byacu abikandagiye agahanga k'abadayimoni na Satani munsi birenge byacu niho tuzaribatera Satani n'abadayimoni nibwo ibendera rizasamuka tuvuge kugira neza kw'Imana nibwo ariko yewe da ubu kuba u Rwanda rusa gutyo nuko hari ibitambo ejo bundi intambara nirangira tuzatangira kuririmba tunawakumbuka kweli wale wenze tuvijana waliowawa kwa mapambano yetu tunamkumbuka kweli rati wetu makanika aliyokufa kwa mapambano yetu tunamkumbuka kweli rati wetu Kastale aliyowawa Castro aba bose Leta Zayirwa abo bose tuzabaririmba nibyaga tuzashishura n'indirimbo ariko tubivuge ndabakunda cyane amahoro y'Imana n'abane nawe